Afede menai zaman elu, mana boku zaman atengohu. Afamzo manata man, ay mona man mamaguf. Inagi panekungu jan si debate, I podcast na unhunguk na lalala ifinot samo. Guahu I host midzo si debate taiting fong. Jangi inin episode uofisini ia boku si Schyuler Lujan. Ang gua na yung bisita I website Lenguahita, edzagi finetanos niya. Umatungo ham gi 2020 gi tumilong na class finot samo. Jangi ningwi na tiempo, umabok ham magay sa mampus jan mommy finot samo. Kulan samo nerds ne. Lo na ko episode zapes pinakadada ini. Pwede infomani, inadingan mommy jan ia boku si Schyuler. Malajata tutun? Hoffere Schyuler, hoffetata mono. Buenas tardes, mamalaka cho'gue. Maguf zo pogu. Golf maguf zo sa malagud zo nuini. Malagud zo, golf malagud zo by ofisini how peri podcast. Pues, malajata tutun? Cuesta lekuno edzo? Ungan, no? Ungan. Ungan aire. I penet na fenaisen ho. Sangani ham nu hadzi ho. Toto manu na ma fenyago ho. Manu na dumankulo ho. Todo edzusia, por favor. Buenas. Guahusi Schyuler, lohani apiziduhu, za tauta takomadzu, sa mafanyago giza Washington State, lo dumanklu giza Tacoma, Washington, and I pinexai zu estanau biha. Lo paku sumasaga giza Portland, Oregon. Elekuna mafanyago gi Washington State, lo malagudzu sumanga na tatanai sumagadzu gi Islas Marianas. Edzo na husanga na tauta takomadzu. Yeah. Hafa ocho na finaisen mo dispensa zu esta malafetsu. Oh, manu na dumankulo ho lo un opino? Esto songan. Okay. Ungan. Ay, tauto Tagoma. Okay. Ungan. Oh, pues, I mean, sino sangani how nui familia ako. Oh, ungan. Tauto manu I familiar mo. Ungan. Ungan tu magay na tauto takomatsu. Lo tauto sinahanya sinanahu, jan tauto inalahan sinanabiha. Za ungan atsuk tazanay sumagatu gi Islas Marianas. Sesu manhanaham guatu gi isla gi pinatgonhu. The and nanga mangay gi ham gi isla sumaga ham gi za sinahanya. Okay. Wow. Pues, imena hugwa na fenaisen ho. Ang ganun hasto na. Sangani ham no ngayon untatuhun umedzak minut samo. Tisinya hu hasu and I matatuhan ni hinanahu. Sa matatuhan ni hinanahu gi anay poko mafinyagudzu. Hanggang sa magay sa anay poko mafinyagudzu ginagaw sinanaw biya asnanahu pero finot sa marudzu. Ilak niya sinanaw asnanaw biya mom. Ako sinyon finot sa marudzi si Schyuler. Pues pe fino inglesi. Pues syempre pero tunguy dos lengwahi. Za syempre maulik. Syempre malakatso. Za magahit na ha finot sa marudzi zu. And I nani zu. Za put punti. Kimagat tiu tungu angin ha puntu si zu gi finot sa muru put 5 pat 6 pat 7 meses. Lo hutungwa na pumara sinanaw biha and I haripara na hutungo hafilelek niya gifinot sa muru. Ganza sesu sinanaw sangani zu na sesu humugando ham gifinot sa muru tagwini. Pues sinanaw biya pero faisen zu mangi ikwi engmo za atsuk tisina zu kumwentus, beitsok tagwini. Or mangi iatadok mo pues beitsok tagwini. Za anay haripara na hatungo hafilelek niya pues pumara. Za, pineloko or gihinasoko buwenti pumara sinanaw biha sa malagugwi na pero maulaki fino u Ingles. No? So hanggang lo un día
and ay manyunugan ham guato gi eskwelaho, and ay 5 at 6 anyos edad ko. Sangani zo, okay, befanagwi ha ni finot samuro. Pues aire su men maguf zo. Pues, sangani zo, uno palabra, sidsa, lahi, palaan. Lo, ha fat nagwi zo ni finota, and ay gagi ham gikareta ha. Ti ha finot samuruzi zo gigima, ti ha finot samuruzi zo gi 8 na lugar, gikareta ha. Sa ay ti maulik na estudiante zo, sa gigon na nay hasengani zo ni palabra kalang mapos. Sa, mappot zo manhasu, angin ti senior hu tay. Magay. Lo, hu keke praktika I hafat nagwid zo. Por ejemplo, anay matatsungi la masa, be songan 1, 2, 3, but, lahi, mantikidza, sidza. Za, Gwana biyahi matatsung sinanaw biya gifionho, pues ha atanzo, za ha ekungupzo, za Gwana hatsalekitzo, sa kalang natsalekito na dahu gitsagwitza, no? Okay. So, ungan, senior hingok na guy to not an Americano zo, atsuk kumakuntusu gifinot samoro. Longan, pues haket fanagwidzo ni finota. Lo undia gimagahet ti senior hu hasu todo I palabra siya. Pues, elek niya no guau. Aanok na timalagu hao medzak fumino tomorrow, pues ti be fanagwi hao. Za, tiutungo hafu bisingani sinanobia magay sa puri hoho banhatsu, no? Lo magat na malago zu medzak fumino tomorrow, lo, hafu besongan. Hafu besongan. Za tungo lokwe wanti puri gaipaniti sinanobi ha. Sa mappot gwi fumanagwi zu ni finota. Sa tadza 8 na mamfifino gigima pa gilinat la mommy gi states. So mappot. Mappot edzu na titsonya. Pues yeah, pumara sinanobi ha. Za hu keket tungu I finota, and I 8 anyos edad hu, and I pago matu ham tatigin and guahan, mamahan ham 3 leplun samoro. Pues hu keket tay. I spoken chamorro grammar ni dictionary and samoro. Hu ket tay lo, tiu tungo haftay mano sumangan, toru I fini husiha, za, timalagod so, timalagod zo sa mingani sinanaw biha na hu keket tay sa hutungo na ti paru adzuda so. Longan, hu ket praktika, hu ket tay finota lo mappot paraguahu, pues pumaradzu. Pues, anay 27 anyos edad hu mapus sinanaw biha. Sa tadza na hafanagwi zu ni finota. Sa gwihin na tiempo, piniloko na ti sine hu edzak puminot samoro. Okay. So edzui tinituhan I tinituhan niya. Okay. Magay. Ay. Gimagay malafadyo na ma I-familiar mo. Matsagi pumanagwi ho. Lo atan how pago. Ede? Sine how faminot samoro. Well, malago zu sa mengani how no edzu ginanili na lahu. Sa importante na ti parata malefa no na mappot ini. Gan. Gof mappot ini. And, sa pinekside zo es na naubiha, za guidza I fifino na tibu gihalmi finliako. Lo mappot para guidza. Sen mappot. Mga malefa na mappot esti. Edzo na usangani how no edzo. Zan lokwi ganatan sa pako. Biba. Ay, gimagay kulan tumilong isinangon mo dyan si Zach sa esto hu fay sinigwe. Lo ilek na lokwi na like ay
matutuhun i hina nauhu na mafanyogu zo. Sa magaya na guau lokwi. Si nanao si tatao ti mafino tsamoro di zo. Sa sinya siya kumamprende. Lo ti fifino siya. Lo si nanao bia na dos. Ni fifino ni tibo. Dan achok ti mafanogwi zo. Ti mafanogwi guau dani itse luhu na dos. Kulan maga na matatuhun ni hina nauhu na tiempo. Sa huhungo. Huhungo ki finota. Zanguana biai, sesu and tokazo, mafinot sa morudzizo, but and gaigyo gioridzan i hafazo, I lamasan fiesta o hungan, sesu hungo, pues edzo I managoy. Sa hungan hu tutuhun ta lufanan, la hu tutuhun umestudia I finota en ay de. Tamano en am kohu en ay hu tutuhun. 30 años fanan. Kahon okay. Lo hungan na matutuhun magaya na mafanogod zo, pues. Ay sana masin naun songan ano. Sa hedzoy managoy. Gonna do minagahit. Pues, Yeah. gusi. Oh, malagzo sumongan lokwi na, to milong I peanut gonhoods and seed Zach. And I agagwetsu, Ungan. yeah, and I agagwetsu edzu nice and all be hafino tamuruzitsu. Lo, uno pat dos na palabra. Lo, ti huhungo ki finota. Después ti pumara sina no bia fumanogwitsu ni finota. Ti huhungo ki finota magay. Hasan na huhungok. Sa tadza mam fifino. Gigima fuera di sina novia. San tadza mam fifino gi halami I familian mommy gi states. Yeah. So Hasan. Pues, ade. Ginen mafanyogo haw tanaka po nai. Ko afa pinalok mo. No hinanaw mo ko mappot ko labion no. Das bet sa ti hu asngun sumalik lo kada nai hu faisen I tau nai. Kun sesui lek na mappot. Again, magad na mappot. Di sino husongan otro mappot ini. Sa mappot okay, so enay hututuhun umestudia if you're not samoro 30 años idapo, right? Gi 2020 na sakan, enay matutuhan I pandemia. Sa después di finet na class ni hu attende. Usanganan maisitsu, okay, be adzak pumirot samoro. Lo ti hutongo gui hina tiempo na gos mappot. Gos mappot esti na hinana. Ya gui hina tiempo no semana zugi class tomorrow gi Zoom. Za hu attendi, 5 meses hat. Lo hudingo sa na stopad zo nui fafanagui. Pues mandanya ham zani, mandanya ham zani mana boko gi ocho na space, gi halam Zoom, right? Za gimagahet I mappot ini para guahu sa enay hututuhun umedzak fuminot samoro tiutungo taimano umedzak fuminot samoro. Ungan. Yeah, sa uno guihe na tiempo unuha na lenguaje gi hilahu, gi hinasoku, gi cuentoso, pues, tiu tungo taimano umedzak uminot samoro. Lo hutungo na hu edzak fuminot samoro sa achok mappot, achok ná'triste, achok kapadzo guana ná'o'son este na bidahu hutungo na malago zo fuminot samoro. Pues, hutsagi tatlo, zan tatlo. The, Paraguay who, senior who tai I finot samoro.
sino hutugi I finot sa moro. Lo I mas mappot na I mas mappot para guapo I hiningoku. Put dos pat tres na sakin ti sino who comprendi I huhungok. Ti sino who comprendi I mamfifino natibo, ti sino who comprendi I kantan sa moro. Maganya who tai I languagita, maganya who tugi. I languagita lo ti umekungok zu sa sa mappot. O go faso na gi fanan mappos niya pat mappos na sokin no ahi gi mappos niya na sokin pat alatsa na mappos ay ekwa tay manu masongan lo gi dos pat tres años tati na ule pare zu giza gof maulik I tinige hu gof maulik anay hu tay lo gi guni fifino mafino tomorrow jizo bine ti sino hu gatsa leko ko magana no it's in a deck mo and I for me fino pues hungan gof importante na sineta ekungo ifinota za sineta comprende hofa ta hungo za magana adjo na malago zu by Fatina sesti na podcast sa malago zu na todo tota sinema hungo I fifino ni fananti natibo lo edzigi mena gahe puri ila na la I lenguajita poco, you know. Sange lo kula that's the way it is right now. Pues ga oku na sineta hungok dan sineta accepta dan sineta fa maulik. Sa guau lokwe hungan sina zu fuminot semua dan you know tagi leknya si je kado hasta ki unago. Lo penanti ano giza imane ejak lo gi manamku matungo malipara. Like sino half a minute tomorrow lo mono na yun ejak, you know. Pues lo malika. No, malago zu be songan puri hafana ti ume ekungok zu ni finota pat I mam fifino natibo and I pako hu edzak fu minut samuru. Imaga sa guhin na tiempo masangani zu na sinya zu kumuentos ki finot samuru masaya kai manu malagoku. Na you know ti importante ito na damo gusi pues engen ti importante ito na dahu pues ti ladzite na be ekungok ifinota magat Engan sinuhuli edzo sahu hasu edzo lokwe na kwasu mangani zo no tai gwena lokwe like ai ti gef importante ito na damo lo gwena champu kulan nina zao zo nina abek zo sa edzo hatsen arason na malago zo tumungo malago zo fu minut tomorrow sa itun hada na engan kada huhungo ifinota gwena champu kulolo niya an papa gunzo huhungo ka gine ni fifino iman fifino na natibo zan edzo isunido itunada ni hu go faso za edzo hinagoho tenaka poco ai un dia betaka lo ai who comprende na yeah edzuna tiu ekungok ifinota za oi Zen baba edzu paraguay sa you know engen tisinya hungok ifinota taimano besongan I palabra siya taimano be comprendi ifinota engen you know ti hungok then you know loku ti utungo hafana huhongi edzu sa enai umeskwela edzu za kumakanta edzu estaba zugi voice lessons and todo eso siya za you know engen kumakwento zugi ocho na lenguaje hungan you know masangani zu taimano sumongan I palabra siya sa engen you know ti maulik ito na dahu pues ti maulik ikanta sa ti pero makomprende pat you know syempre para by makurihi zani judges you know so ti utungo hafana huhongi na ti importante ito natin samuro
Lo pa'ako hutungo na hunggan, bos importante. Sa hutungo lokwe na maulaka i tonadahu, maulaka i bosu lo hukeke na la maulak i tonadahu. Sa guana ti sina ma comprendi zo imanamku, ti sina ma Ay, comprendi hafileleko. Za un viaje ti aho hasangani zo ay padza how? Kalang padza? hunggan. Ti utungo apa kumikilik na padza plus upaisan si Jay like apa padza? Hunggan. Kalang ilek na kalang mumbling, pat. Yeah, ti claro. Oo. Gimaga, hagu fu man hagu zo no ena na pinil lokis ay like, afa padza? Di sino so that gi dictionario. Then, azu otro na rason na lodzi na sinata hungo ifinota sa ay i dictionario. Di matungo todo. Ede. Ti kabalas. Oo. Ti kabalas si dictionario. Lo paraguahu, and I who so guados na practicata, i practican organs and i practican pupani. Hunggan. That CJ ha gehului i practican pupani, that we hina practica mana e kongo he dandan samoro, kantan samoro, para ta tugi papa i lirusha, no. Za edzu, maga edzu madzuradzu, maga edzu na practica o madzuradzu. Edzu na practica dzen lokui i dos na fifino ni sumauno gi practican organ. CNT Chris and CNT Pat. Ay, hunggan. Yeah, sa makontutusi hit gifino samoro. Za, huagardesi si hanados, bagay. Hugofagardesi si hanados. Sa gihalami filiako, esta mapo si nanao biha, then si tatao bihu. Za, tisinya si nanahu fulmino samoro. Con todo y manilunya. Fuera de mas amkuna tetlunya. Puente guaha 2 pat 3 na tauta gihalami familiako ni sinya si hafumino samuru. Za, esta man mapus imam fifino fuera de 2 pat 3. Okay. Za kaleng apa zo mappot siha kumantusizu gifinota sa maata ni fasuhu za, ma fino inglesizu. Guana para maquentusizu gifinota lo sesu ma fino inglesizu. Lo poco matungo na sino hu comprendi i cuentos niha lo mappot para matulay kay lengguahe. Hunggan. Hugo fagardesi sienti Pats and sienti Chris. Sa put siha na sinya zo fuminot samuro, sinya hu comprendi ifinota. I mean, guaha ni ti sinya hu comprendi pa bubu. Hunggan. Lo, Great sagi. Hunggan. Sagi za munga madagi, no? Hunggan. Ay, ede. Pues, gua tres na finaisen ho. Tetanan lo sa gaigel guini. Gua 4 magoy. Be faisen now i finet na tres na. Zan gihalo mi tres. I dos na pudi i penago. I penag. Ang BTC na zo minuto mo pago. I penagot mo. No i mane edzak. Sa puedo siya ni timatatutu nodza. Ihina na niha. Zan puedo siya ni esta matatuhun lo fanano tsenglong. No? Pues offer i penagot mo. No edu siya natauto. Angin malago ha fuminot samuro. Sinya ha. Zan sokya. Magay. Hutungo na mangay pinitihet na timan mafat nagwi ham ni finota. Hutungo. Lo, angin malago ha fuminot samuro. Lati na pon sokwe mesaya hafa sinyon sokwe. Achok mappot sokya. Achok ná'triste sokya. Achok ná'o'son sokya. Achok ñálalang sokya. Sa
Taza ocho ni tisina tatsokwe. Sa hutungo na mappot ini. I mean, mappot I talanhu. Magay. Lo ange malago hao lasis ina punsokwe. You know. Zan hutungo na tristi. Tristi na tristi zu. Na sinanaw bia ti hafat na guizu ni finopta hungan. Za tata na o mak kwentusi ham zan sinanaw bia gi finopta tristi zo. So men tristi zo no edzo magay. Lo hutungo na importante na huedzak fumino tomoro pues utsokwe. So, senior hu sengani how no hafana ti senior hu edzak fumino tomoro. The magahet na mappot, magahet na dididi iguinaha, magahet na padza fumanonok wihit. Magahet. Hutungwa lo senior hit. Apa otro. Edzo finet na magahet. Like achok mappot cho'gue. Okay. Cho'gue Senior. Sa, ange malago fumino tomoro. Edzo itet sokmo. Cho'gue achok mappot. Sa, magayat na malago jo sumengani how na, hungan na beyond westi, like ti mappot, lo ti bedagi how, mappot esti. Kulolot niya and gay idat how, mappot esti. Kulolot niya and todza mam fifinu gihalam igimapmo, mappot. Angen man mapo si mam fifino, kifimiliamo, hungan, syempre mappot. Esti na bida, hungan. Lo, cho'gue. Okay. Zahu. Senior pas cho'gue. Hungan. Zani otro, hutungo na guaso mga na ti man malago siya tumungo i-book tomorrow. Edzo ilag niya i-book tomorrow. But, man malago siya na para pero man mafat nagui nui manamko. So, angen, maulek para hago anun usay i flashcards, pues cho'gue. Angen latsi na pon ekungok I dandan samoro, pues ekungok. Zahungan sino ang taytay I Laplun Grammatica. Atsok ti Libiano. Atsok ná'o'son. Gizagwal ná'o'son. Cho'gue. Sino na set I guinaha. Sa magahat na megay. Zan lokui, engan guahay fino samoro gihalami Duolingo. Ti para Ti para maarekla todo. Lahat din na pon tagi, lahat din na pon tsotso, magay. Okay. Zahu todo no I sinagon mo, ipinagot mo. Zamalago to besangon el pago na anay hu ofaisini si Alicia. Leku hofe ipinagot mo. Nui mane itzak. Ilek niya, okay, kung zo. Hanaw guatu giesti na website. Aww. Sa hungan, za adzui otrofin ay senhunay, en sinya, en malagwaw. Pat sinya, tasap ba put otro na episode lo, ifinitonos mo na sa magay, kada mafaisun zo, debe, mano na sinya hu edzak minut semua, mano na sinya hu taytay, mano na sinya hu ekongo, ay, kada be ay na, ila kunenga, kogwa na un bisita, ini na website. Zaan en inapenya ahi pues hu na Asia ni link sadik like no visita sa magay mangi ifinitonos mo pues entiendo lolo sangane ham di pat anoko para kedzo Pwede ko blog? hungan ni lenguahita Hungan. Mako sudah sudah megay na tauta siha. Lo magahet na hu
tugi ito na blog para guahuha. Okay. Pe pe mano songanesti. Sa gimagat hat malafin na taltotsu. Sa angin tiu tugi papa i angin tiu tugi papa i information per masaya hafa syempre bimalafa. Edzu i minagahit. Sa edzu na hututuhun idzu ku blog. Sa malago zu humasu hafu edzak, no? Sa enggan, enggan hutugi eleksyon, hutugi sentensya i gramatika, pues, sinya hulii, claro, oh, tiu guf comprende etso. Oh, hafana masasangan taiguihi. Oh, hafana masangan taiguihi lo masangan taiguihi ki estina sentensya. Todo etso siya. Sa edzuna hutugi i eleksyon gizoku blog. Sa malago sa tumungo maulek, malago sa tumungo mas. Pues hupotlo todo i notahu siha gizoku blog. Sa, enggan malago tumaitay gusi. Okay. Lo pero guahuha. It's really good. Okay, pero guahuha. Okay. I mean, edzu thoughts that finatanaso gi Instagram gi put dos pat tres nasakan. Okay. Bunti Achok na bay tag ho. nga dispensa zu Malaka. sa mamatina su poski Instagram sa guhina tiempo kaleng ná'o'son zu sa gagi zu gi learning slump. Edzu mafananaan gi finu Ingles learning slump. Pues, it's like, oh, okay, Befa Martinez Poski Instagram, za syempre not magof. Za hunggan, not magof. Za kalang hutungu hafabeto kugito blog. Za zahu tumugi tahu si hagito ku blog sa mas maulik para i content. Mas maulik para elections and mas maulik para i hafa malago na benak hudzong. Zan loko, hu hasu maulik and I pak hu etzak fuminot samoro sa kaleng thoughts at that. Lo, tio tungo guhin na tiempo, right? Tio tungo na guaha historian samoro gi pale Eric, right? Tio tungo na guaha historian samoro, guaha content samoro guihi. Pues, piniloko ay de kaleng thoughts at. Lo, and I who tai mas gi idzonya blog as pale Eric, who sort that todo historian samoro and content samoro. I was like, oh my gosh. So men malik esti. Pues gi 2022 nasakan malafadzuni sakan. Lo kanaha kada semana who tai zan ekunguk i historia si hagi zonya blog si pale Eric. Za pudi sino hu tai zan ekunguk i historia, pues edzu mo na lamau laki fino hu zani kin prendek ku zani hiningo ku lokwe. Za utungo, oh, okay, oh, isan maulik esti para i mani etzak. Pues, malago zan bepot lo i historian samoro gi zoku blog, lo bepot lo i pinila, zani audio, zani i finot samoro. Todo edzu siya. Sa edzu umadzudatsu ginin idzonya blogas pali Eric. So gimaga guid sa idzoku inspiration, puri historia siha, zani i kanta siha. Yeah, puri, yeah. Besang on ho. Sa sisinya udagi ho na todo sa amin inbisita izo mo blog. Ay. Inagradesi mga syempre man magov todo sa ungan. Tanaka pogo na tiyempo na. Zahu. Gimaga kada hu babay izo ko web browser na. Sa hu usa Safari sa sinyo hu pin i tabs na. Hu ba izo mo blog. Oh. Si dos maasi. I mean, gof sahu tumugi todo i notahu siha i kanta zani historia gitzoku blog sa
gofzahu ifinota, gofzahu ifinot samoro, zat gofzahu umedzak puminot samoro lokwe. Yeah. Agardasti, ano na siningan mo, debit. Ay, de. Hungan? Sizos mas. Golf jamo, ifinota pues i ottimo na finaysa no. Offer enigui imas tadong zan takilo na finaysa. Offer imas jamo na kantan sa more. Zan offer na edzo imas jamo. Oh. Utungot na offer na esta tumatsalakaw. Tinalokan na pon faisen so hafet mas jamo na ng kanut sa moro. Lo zaho esti na finaysan mo. So I kanta Gwinaidza kinanta as tinapo. Edzo mas zaho na kantan sa moro. Puri dandan, puri tonada. Zen lokwi puri liru siya sa hana hasudzu. Hana hasudzu gi enay pokku umasoda hamzan CJ. Okay? Hanggan. Yeah. Golf zahu edzo na kanta. Ede. Ede. Hanggan. Yeah. Zahu. Golf zahu edzo na kanta lokwi. Tatati episode ekung magay. Kan. Zani mina dos dispensa zo. Lazis na best ngani how mina dos hunggan. Ta baila na dos kinanta as olamwe band. Ay. Hunggan ay kulanti sinya hu soda hatsa na kanta gi YouTube. Jati sinya hu soda gi otra na lugar. Jan ay malago jo sa hunggan sinya masoda gi YouTube lo ti klaro do? No, ti ay gov zahu edzo na kanta lokwi. Ay. Gimagad I finet na na biyahi enay hungok este na kanta kinanta nui subri nunya CJ. Za enay hungok kasi hafe edzo na kanta sumen bonito gof zahu pues gimagad pues malefad zo nu edzo na kanta pues un dia nai mamamokat hamgi halam isagan bat kun airi kaleng matu kanta gi halami no soko. It's like hafa edzo na kanta J azure zo por favor satio tungo estina kanta pues ilak ni no go como gahe edzo na kanta. I was like hunga Cosilla tu baila na dos. They like niya I was like Azura zu por favor sa edso ha hutungo pues hasoda gi YouTube. Pues upot lo gi toko blog. Ayede. Ungan sa pues todo samso. And tiu ne kung na za edso na kanta por favor. Ano gatu gi lengua hita. Da wordpress.com. Da si doing so da gui. Ayede. Ungan. Olam way band ta baila na dos. Gopzahu edso na kanta. Namanan ngi ungan. Lo iguinaidza ginanas tinapo edso masza. Pues gimaga edso ha ginen guau. Zan kogwa mas ginen hogu? Ungan. Ekunguk imam fifino nativo por favor. Kugof agardesi na umakwentusi hit a bit gi estina episode. Zan ungan hutungo na maulak angan para tafa na kwentusi mas, right? Imani itzak. Lo lazizi na para ta ekunguk I mamfifino nativo. Ungan. Gi kantan samoru, gi kwentus niha, gi niha interviews, gi Mariana Sagupa talk show, por favor. Ekunguk edzo na talk show. Ungan, edzo ha, yeah, ekunguk I mamfifino nativo, por favor. Edzo ha. Ay, pues malago jo be sangonyo Schyuler na dankulu na sa namasi puri finatomo magi I podcast. Zan put todos hamzo ni umekungo sa namasi no hamzo todos lokwi. Lo edzo ha ginen hami pogu. Zan adios. Este aquí.
Un biyay mas, donk kululu na kulo para si Schyuler pari finatonya ginigi podcast. Lokwe pari te tsotsonya gi finota sa ay naganeftaugwe. Tatlo and thought na bisita is on your blog. Bot for bot, check it out ne. Gua kantan sa mo, historian sa mo, bulala na gwinahan finot sa mo. Lo ino hat todo samzo. Magufi on and midzo, za esto chubiyay.